Por empezar, por aquí, por Galiza, antes xa facía un avance a compañeira Charo. Na Galiza, o Sindicato Labrego Galego vai a tamén convocar a mobilización que está plantexada para os días 20 e 21 de novembro, de maneira que teñamos en todos os sectores unha demanda unánime de que ten que haber ese cambio de rumbo na política agraria, nomeadamente, no noso caso, ademais, pola importancia que ten o sector lácteo neste país na política leiteira, e, polo tanto, aí estaremos outra vez, en Galiza, por suposto, e no resto do Estado, como antes xa tamén comentaba Charo, denunciando a situación e seguir facendo esa presión que levamos facendo durante todo este ano desde a nosa organización para que efectivamente se tomen medidas que teñan que ver ca solución aos problemas reales e, polo tanto, que teñan que ver con abordar políticamente cuestións que teñan que ver con o noso futuro e non seguir lanzando mensaxes que o que fan é arruinar as explotacións, que o que fan é gastar o diñeiro público en seguir arruinando e, polo tanto, en seguir desfacendo o tecido do medio rural e tamén polo que eso supón para o medio urbano na Galiza. Polo tanto, o 20 e 21 de novembro, o Sindicato Labrego Galego vai estar nesa mobilización xeral de todos os sectores que está xa convocada e que, nos próximos días tamén iremos tamén, diante de todos os medios, concretando máis polo miúdo na medida que tamén se vayan, pechando un pouco o tipo de mobilizacións que se van facer. O que está claro é que nós dixémolo sempre que non íbamos parar, nos dixemos sempre que íbamos a seguir en esta actitude de denuncia, en esta actitude de propostas, porque o que pensamos é que non se nos pode calar, mentras que as nosas explotacións siguen a pasar situacións completamente do risco que antes xa comentaba. Em Portugal, iremos continuar a trabalhar para pressionar os eurodeputados portugueses, principalmente aqueles que estão na Comissão de Agricultura, no sentido de levarem as nossas preocupações e as nossas soluções relativamente à questão e à crise do setor do leite. E vamos, em Portugal, continuar a mobilizar os produtores de leite, mas também os agricultores de todos os outros setores, porque, e como há pouco referia, não se trata unicamente de uma questão só do setor do leite. Esta questão vai se traduzir também para os outros setores. Vamos continuar a mobilizar os produtores para pressionar o governo português a tomar medidas que protejam o setor, os produtores de leite, principalmente os pequenos e médios produtores de leite, das regiões desfavorecidas, e para que Bruxelas pressione os restantes governos a tomarem uma posição que reverta o sentido atual das políticas agrícolas para o setor do leite. En Belgique, la situation au niveau politique s'est améliorée après plus d'un an et demi de forte mobilisation. Aujourd'hui, que ce soit les ministres de l'agriculture régionaux comme au niveau fédéral, sont en faveur d'une régulation. Maintenant, ils ne sont pas très clairs si c'est la régulation que l'on veut, c'est-à-dire la régulation de la production ou la contractualisation. Donc nous, on veut évidemment la régulation de la production. On sent en tout cas un changement politique aujourd'hui favorable à notre mouvement. Et ce qu'on a pu remarquer ici, et ce que j'ai difficile à comprendre, c'est qu'au niveau de l'Espagne ou de la Galice, il y a aujourd'hui très peu de soutien politique qui est donné à notre mouvement, qui va pourtant dans le sens du bon sens, c'est-à-dire défendre l'agriculture paysanne et défendre l'emploi et défendre
la défense de l'environnement ainsi que réduire l'impact sur le climat. Donc aujourd'hui, je pense que tous les ministres européens, s'ils veulent être cohérents avec leur politique, ils doivent absolument écouter notre position et mieux encore l'appliquer. Alors au niveau belge, un autre point important, c'est qu'en étant près de Bruxelles, il est aussi plus aisé pour nous de faire pression sur les différents députés, et pas uniquement les députés belges, mais également les autres députés européens. C'est ce qu'on a déjà fait, c'est ce qu'on va continuer à faire, et là je peux remercier aussi Lydia, galicienne, qui vient souvent à Bruxelles faire un travail de lobbying assez important, et ce qui est vraiment, en tout cas pour le mouvement européen aujourd'hui, d'une importance considérable. Alors, dans les autres points importants, Lydia l'a déjà dit, la Comagri, la Commission de l'agriculture, le Parlement européen qui va obtenir la codécision, le Conseil des ministres, toutes ces instances aujourd'hui sont vraiment cruciales pour faire changer les politiques européennes. Dans un autre agenda, la présidence espagnole en 2010 est aussi très importante, donc ce sera le 1er janvier 2010. La présidence belge va suivre le 1er juillet 2010, suivie de la présidence suédoise. Hongroise, pardon. Et donc, c'est pour nous aujourd'hui vraiment un moment qui sera clé, puisque ce sera pendant ces 3 présidences que seront décidées la future politique agricole commune. Donc, en Belgique, on a déjà travaillé pour sensibiliser les hauts fonctionnaires ainsi que nos ministres, afin de mettre sur pied un séminaire sur la politique agricole commune, afin de sensibiliser les politiques, mais aussi les différents alliés qui travaillent avec nous, que sont les ONG et les consommateurs. Donc il me semble important aussi que l'Espagne se mobilise, la Galice et les différentes régions, les Pays-Bas, etc., sur la présidence espagnole, qui aura un rôle prépondérant sur le futur de la politique agricole commune. Merci. Yo, como anteriormente os he dicho, tenemos convocada la movilización y paro para el 20 y 21 de noviembre. En esta movilización queremos llegar a todas las instituciones, ayuntamientos comarcales de zonas rurales. Queremos llegar muy de lleno al consumidor para que nos apoye, porque esta lucha que nosotros estamos dando la necesitamos también dar con el consumidor, porque no es justo lo que ellos están pagando, sumidos en la crisis que estamos como obreros, como todo, y tener que pagar unos precios tan abusivos. Y no sé, queremos arrastrar a todo el mundo. Tenemos pequeños comercios que también les estamos cerrando las puertas, porque el consumo ha ido a grandes centros comerciales donde la gente no sabe ni lo que come. Entonces queremos arrastrar al máximo número de personas aliadas con nosotros, y es una movilización, es un paro general que queremos ir unitariamente, todos los sindicatos, todas las fuerzas que podamos, que estemos en el campo, unidos, y el último día queremos hacer una gran concentración en Madrid, donde la gente nos escuche y los políticos se echen a temblar cuando vean la unión que tenemos y la necesidad de que tenemos de que cambien las políticas que llevan trazadas hasta ahora. Bueno, pois eu non sei se despois de todo isto queres facer alguna pregunta ainda ou xa quedou nada. Bueno, pois moitas gracias por vir, nada, calquera cousa, pois xa sabéis que estamos aquí no Sindicato Labrego Galego, pero ademais no Sindicato Labrego Galego tes a doble posibilidade tamén do tema europeo, porque, bueno, por o momento eu estou levando temas europeos, entonces sin problema, quedamos a tu disposición. Gracias. Gracias.